ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Eugene Son Lingdo ukon barang ba jong MLA balakla no uba sentar kelas sun ula penbena paj ba minta kesengi kat lai pauterik ubenai nailur arajar arpuwei ba ula shim ya karai barang ba ba unya aireng haka election shiteng samoi na mau pelang constituency kaban salong shen haka lai pauterik ubenai risau arajar arpuwei yakni karai Eugene Son Lingdo ula penbena hakmat kipaj ba nong kersan jong uba SK Sun haka jingyalang kabalalong ha pelau yeng jongki ha mau ngap dukan kinong kersan bat kinong yalam ba hakmat jong uba SK Sun kila ai jingmut ya Eugene ba un yakun na kaseng United Democratic Party bat hakani ka johi kasengi kinong yalam barang ba jong ka UDP Bakentop ya Presiden uba Medba Lingdo u General Secretary uba Jamino Mautho harengkat ki MLA ke UDP kila pen scam sindon ya ka jinglong dekot jong Eugene Son ha ke UDP bat kila pen benaru ba Eugene Son Lingdo undai u kertong jong ke UDP ha ke ke election shiteng samoi habakren ha ke ke jingyalang Eugene ulaong ba un bot yek denjat jong ukpa jong u kata kalong ban pensawa kamjam da ka kam ban ye ka ketit ulaya thu bahadin ka jingklat ba kendit no jong ukpa jong u kinong kersan kilawan syau ban penbor ba un mi bujeli ha ka jaka jong ukpa henrei ulapan por yeki kanang bakin yo ban yamir bat ban ya peleu jingmut haying hasem bat hadin bala biang ka jing yakren ulaong bala shemrai ban khot yakin nongkershan menta kasngi ba un penbena ba un yakun baik haka election shiteng samoi uliyathu bahadin ka jing khlat jong ukpa bat haba urung ha office jong ukpa ulayo ban pet yaki babon ki files bat ulap baki don bon ba ki project ki basateng ki ba ukpa udon jingtmu ban pendep bat kumta ulakular balada usyajit unle kat ba ula ban pendep yaki kam ki basateng jong ukpa ula penkut daki kentin ki ba ukpa jong uju kren syaki paj ba daka baong lada nga ngakio ki weiru kinkio kum ke ye nilai syong nilai perkan bahang tu meski di nilai kuat karai na gayeng henry kum gayeng nyap isyong nyap perkan lam nyap isanilang namanta ganel kam te malapan api malapan por sisi arsi manganyo banyak jumut lang pat gayeng kasem pan nakayang nyaka pakha hak ni isni layo panya don gajing lang ka kursun ba kurindo pa ringba gajing menjur lang kila onginga pa kila a maganang ya shwa hak kup hang ni ta sni ngayeng hak mat ki chokhi ba ringka gajing kitpok gajing kirwian ka kursun ka kurindo pat kumju ka jingkit pok kitran pi ki pa banga warai nama pangan simti pangan bodin yakni ka kam pa baina pensa ku chitengpor to yamenta kuma chipetip yepi bana kaliang jun bayu jiru iladat ya kaban ai ya application banlong kandidat bat ketong jong ka kumpat ketong ko ko panile naka parti UDP kum kandidat naka moplang conference de kaniru menta ngila pediak ya kadeka application ke jong i ke bayo bana kalian jong i lu ila pen scam ya kani ka jing apply tiket ke jongi bat menta kala poi chaka state bat menen kila da ai ka authorization ini
ban le ya ka badan kam menta kasi lada kadan kam ini ya ka bangin benda tenamar ka jing dawa ja ka por hagani ka por ngasobha betul da ka sokmen ba iba Eugene Lingdo Moplang ide official candidate naga Moplang konstitusi haka tiket UDP kum kadak jong kajing priang bakadak jong kajing perkupuram ini kum candidate bapura jong kamu pelang konstitusi in sumha memanfaatkan ban pendeng usas jong kapati UDP ya gini baro ai por iba lekot bari por iba kim ngira yo ban pendek nakalian jong kapati bat ngasu banong kumka kintin jekit bok keruyang nakalian kapati ye ba Eugene pagayin kasam jompi ba kani election ke pemerintah kandai ke election ke compare na giwe election baru Hinduai ko ulay undonan kat bati bayujin kalalong sisa kaya ke ba bat kaban sitom hai pi ban benda haka jingli jungo iki bubun krisno ulay ulay sumar un ay ka bore pi un Christian bore pi haka election bagi ulay mun ay ya ka jingjong ka badan burong ya pi balik konstitusi Brokaway. Nakalian juga akong presiden, nakalian ki MLA, ki minister, ki MDC, CM, ngay ka assurance ang nag-quality. Banginong i Marway, hagan nga by-election ka pamantang. Ngindon ka bapi, tambah pihak partai no pigi hangnu banle i program hangnu i jelang hangnu ngin bersang ban penpoi rekat ki leader jongi ku kapati bat dadadon ino kijindon kam na kalian jopi kebeni na kabenta ka by election di subha ya kaban phone ban betip yang ban yaki leader di Jogja Parti baru ban tanong kay dak judgment bangin ay ka support ini menta kasi empat dadar kami banyak kan politics ngesekan nilai poin semadan mo gibenta ki pape kijing keno kijing sak keno bagi bab bon kiru ko kijing terpan jong akalong naga bertanjung di iway ibadon hagaling pelang ibadon sabadong pelang ibadon snow yang ini gitu nong di persawahan bor kade ka kam election kam de ta kam marway yung bayji klem pi ngilum la pat ulong ya kata kecil not election election bagi melawan insting bayo don jikhen oleh leuta lapat kabuat ngila joksuk judon ke joksuk ak partai lalu kato ke perkat pakai pelan ba sujok be kato ke mensawa ba kawara ke babi ndalanyo gitu ngada terpat juri pil kene challenge pi kene ka bor ka bentanya pi kumno babin bin sarong yala ka jong ka konstitusi nakalian jong aba nakalian jong ikum kapati ngakwa banong ni ngakwa ban pa baga kwa banyo i baga sni nyong kalama jong UDP baga keteng ke jong bayu jin kade banong hanjong
pia kular ne am yakni dah kerja pia kular ne yakni wan ta kasi na kini sos kem bagi gi baro kilo jing pia balen jero ngam si poi berkat bagi ki baro kin wanja bagi suanja la ko wanja bagi taki jing wanja ko ta kirong degi jing pia balen selda tambah ka ko kumba nan ban yang se tolong jing pia na jong baro tolong ka don tabak klam ke jing tres tom la di nginam yo kay uso la no saya sisir balum Islam wa lalang na persang ban mau ban am saya sikor ko na kalian jong barani bin poy ni tandre kita kisin ngam paju ini kung maju betul ke yang ni dia ibarawan Islam tandian na kalian jong i minister joko home education ibala kemen rembui idon rangkat bagi ini jadi agi tak kecil betul ini